گوتوبیجا کو لسر اگرا گرتنا HDP تیکرن باندورا که چاوا لسر دنگدرین وی پارتیه دیگه روداو لکولانین آمده نرینا چند همولاتیان دوی درباره ده ورگرتیه بر سوینوان به وی آواهینه. دوزاگرتنی یا لهمبر HDP بردوام هفته بوری HDP جدادگاه دستور دخواست کردن که دوزاگرتنی بمینن پیش هلبجارتنان لیف دخواست HDPش عالیه دادگاه دستور و هات رد کردن دیروکه کی تقاس نینه دبه که بری هلبجارتنی جی دبه که پشتی هلبجارتنان جی و بریاره درباره HDP دا وره داین و یکی و اگر گرتنا HDP و دوی درباره دان نرینا خلکین آمده می بگرن. HDP ورگرتنه مشغول پارتی کی نو بکن. جوای کرمانجا سر ناو کرمانجا پارتی کی دنی وبه. هر زمان ای وبه. پارتی کی قوت قپات کرنه ایه کی دنی وبه. Yani em ne kabul nakin were girtine. Ewer girtine mi yekin ne bekin. Valla eğer HDP were girtin siyasete çekilmiş mi? Çünkü evya ne demokratike, ne hukukiye. Yani yasa heye hukukiye, yasa heye ne hukukiye. Yani yasaya diye yani evya hukukiye manavi nay. Yasa yani mesela antidemokratik, faşist yasa ne? Envan yasa kabul nakin. ناخیه وای کی هم نبینن یعنی کی انسان نبینن اجبو تشتینه تش دست سرپری işte آواد که یعنی بینوی یعنی هم چه بیشین یعنی دبی برا اوک با yani هم تدی ترکی بیشیم yani yıldırma. واحد قرتي يعني ناقية قرق نيقرتن gerek ne girtin? Ev partiden sen ev cüvekin hakkı yüce he. Ya boşu öyle girtin. Yani girtin ne başa? Yani jüy partiler parti yakışar ne başa? Gelek Kürt. Qed minna tawîrotune em 20 milletvekilî eman ayca derxine 110 milletvekilî. Bütün halkı zanıve dünyayı zanıve. Yani em jî Kurdikin em xalkin. از باور نکم HDP نه گرتن حتی خوینا ما داملک جهه مویا خودن HDP مویا خوناد نترکا parti girtin yani ne çareseriye yani ya. حتى في قافيجي أفقى صالة بارتي هاتن جرتن وحزار بارتي بين جرتن جي سر و دعوة بوش يعني اب نه چاره سره آ پارتی به گرتن به پارتی و به پارتیانه هلن دی سایراده یاری کرد ها yani تنب سر خوش بکوه مجلس ده هر هه Yani dibin terör partisiye yani o zaman şahsi HDP de mi dibin terör yani Musa? Çünkü HDP iradame yani Musa. Am xo HDP de dibin Musa. Yani na teşekkür HDP de dibin yani terör vakıf ki dibin ya. Yani o zaman eve deri hammi terör yani Musa. Yani am ne kaylı Musa yani çünkü HDP iradame am xo HDP de dibin Musa. Çünkü partiye din hem düşünce ve hem jî riya wan ji me re çewte yani wisa.